hei tun haya kan table saw hral member ania Bosch GTS 254 ania Bosch Brand shim Mizo chuan brand hralh la ma support kha ania dealership kan lak nuwa po hian an product kan lo langai san zia hi ka hre le zual ni Bosch ani to shim mi chuan a thatura hian kan da ha tak maya adik lo na hi a thran lova ma se tum khat lai khan Bosch duplicate hi Mizoram chu ni lo India ram pum pu han tam ni chu khami wa han mi pu hi tlep chu min ti tri ve de wem o ka ti dewa ma se hei dealership ka han lak nuwa hianin heni ai ma hianin kan customer te hi alo lom so ka mon le o kan ti de urum bru ma Bosch original ni kha kan lo ngai san je hi ala chiang mai ni wena kan ro review tur hi Bosch GTS 254 ani kan ti to kha heti bu so hi tuna hianin kan po mo tak lo chung hianin akal riau maya ke point kalau mule man ve china po man nuam ka ti ber po jing ami nia kan YouTube channel a po lo zong inom nual te kan sia tuna hei kan ro review don ta ni ama saina design hian chei fe taila a ke hi rem khom chok ngai nia a thira hi ritlu tuk si lo hian a hete mai boka Bosch on site ready and tiang deuh khanin a het chu maya a buk ve mai don lo ti hi a chiang sa reng mai ni tin an hung lam pa hian en taila hei hi back fit kan tia atang ka na chu thing le bot a hma lam pa ta kan nor khanin kan nor buk kutur kha alo veng ta ni chu adot le chon pon baton hian le la poron baton hi anon ti safety he a polymer kang thau khanin on pal hi om thelo shum ti na ni chu hei budget table saw po ni sela standard ang shim chu anon kalte hi ahun ko vi ang sia tina si ke kher ngai lo in o samte no pha thei ani angle cut le depth cut adjust na hian lut le taila angle cut thei za thi 90 to 45 degree na adjust ya tin kan huang hian Bosch in brenda kan hu ngai lo angle lok na hi a her chin ron mang that meya ngai dan chu ai ang thei mi lo wa ke ka ngai dana chuan a practical a han man chi hian angle bullet tur dom pa han tai thei mai hi awal samjok phian amoni chu o ka ti deuh tin a height adjust na hi ron smooth thai mem bok meya tin able ta hian 10 inch ron manga 90 degree maximum cut hi 80 mm inch thum le the mani chu 45 degree hian 55 mm inch ni vela kat le the boka amai tar gok ron keng te hi a unit angle zela hian ron adjust di khap khap meya hi budget table saw chuanin man nuam le tha ka ti ber pol ani a khola hianin han lut taila ka huda chuan a khola hi chuan Bosch chu Bosch nge ka ti lo thei lo awat hi wat sa khat zaria ta nia 15 ampere la ania no load speed kan ti load la mi alova avir chak zong hi rpm sangi zathum 4300 rpm ani chu a chak tha a thon hi budget table saw dangai chuan a zoi deuh mani a man nom chi chu kem chu ka ti pha deuh tina armature le fill coil bi ka hi chuanin ka fak fal na ngamani chu bot chu ni lo thinga po a man tak don ti hi a hriat ngoi meya hi feedback kan dona po thinga man tak je hi an ron soi fo ni a table top size hi entaila zanga somnga panga bai zanga somnga panga mm bialan ta je chu inchi som hi pahi bialang vel ti na ni chu ading lama hian extend chuan zanga somli panga vel thing akat the ani a fencing lam hian lu don taila imperial metric measure kan tin ron mang tel taka centimeter le inch in om pok ti na ni chu tin fencing a hian wheel sliding ron mang thunga sliding budget table saw dang ai point aron smooth pha ni a fencing rek nuwa hian in a tai na om le a tin fencing hi a koi du hi kan ti fo na in adjust da hi om ve a scale lam ai chuan in a hnung lama hian han adjust ma sa phot zelila oi fan te na scale lama ka han tip kha khanin a kudiang hal zel mai ni a top lam lo nei don taila Bosch table saw le polymer table saw hi budget table saw chuan in kan recommend bernta salpo kan sal mem bernta Bosch bi phei hi chu bot chu ni lo thing khoi tel don chuanin kalak tir nge zoka ni chu Bosch nge kan tiang deuh kha nia zoten por tools kan lo her hriat masak le ngai nat masak ani wa hianin kan ril ruwa hian dahsan kha a thi thei tak tak lawa chu tiang tu reng chuan quality a po latang mar pap chun te zinga min ni ta brand tam ta ki chu are ta hianin an competitive le lu tu ka wa hianin tunma quality kha awa ang talwe ti tu hi awm nual beya Bosch chu aret ai quality la da poi mo chun kem te zinga mi hindi ka ti lo thei lawa tin India market a chuan premium quality kan nei quality sanga kan da se chuanin ka ngai dan mai me chon ala budget friendly berin ka sia
tin product variety a pon tang em em ya product variety a pon ron tang chaw em em ya tun ma kan mu ngai lo cordless ate cordless ate to po a thar ron ti chaw hi an nei do pur mai ta kumina phe chon hei thil thar engemaw zat an ron ti chhuak to ta I outdoor unit lampang ate cordless chainsaw te cordless grass cutter tiang reng te hedge trimmer tiang ate te khanin an ron tang chaw em em a tin cordless ate te po electric planer te vacuum cleaner ti vel te le cordless chimchu ate te po sliding miter saw te po an ron nei thar ta khatiang hanin product variety ale quality than budget friendly box ya chuanin atang berte zinga meaning ka sia tin Bosch production chim hi tun tha uga sianin atam thiang ber ron review kan tumbok don ani kha zong khani sela ale pekah kan mule tha don ya